Kuhlule ngonelo muhle kuhlwile maswati lamahle natite kwephethal suku titawubete tfulwa ngoncedile mamba asicale sibuke tihloko taleti letihamba imbili. Silo semhlaba inkosi Mswati wesitsatfu sithi emabhizinisi amcoka kakhulu ekufukuleni umnotfo welive. Inhlangano yabothishela ithi bothishela nesihloko kumele kuthi bakhetse kuthi bakuyiphi inhlangano emkhatsini yabo bothishela nalena yabo baphatsi betikolwa. Bantfu labane baphuthunyiswe esibhedlela kulandzela kutsi imoto lebamba ngayo ingene emfuleni wasemzimnene kaManzini. Ngwanelo muhle nati tindzaba ngalokuphelele. Silo semhlaba inkosi Mswati wesitsatfu sithi emabhizinisi amcoka kakhulu ekufukuleni umnotfo welive ngako kumcoka kokuthi asekeleke ikakhulukati ngetimali nangato tonkhe timphepha letidzingwa ikakhulukati bosomabhizinisi labancane kuti bacale futsi bachubeke nemabhizinisi abo. Silo semhlaba besiphefumula itolo emcimbini lobanjelwe eMabuso Trade Center wekuhlomelisa bosomabhizinisi labancane labahambe embili. Duncan Dlamini yena utihambele embili kubo bonke bosomabhizinisi labancane wahamba nemoto luhlobo lwe-Toyota Hilux. Longena namhla abusiswa imbube emhlaba aza umhlanganiso lokuthatha umklomelo omkhulu walolusuku namhla mu-DJT Investment trading as DJT owned by Duncan Dlamini. Silo ingwenyama inkosi Mswati wesithathu esibongele yona-ke umnumzane Duncan Dlamini luchuba yona-ke inkampani lifuya yona-ke tingulube lelapha-ke kumathetha ngekuthi-ke kube nguye-ke lohamba embili kuyo umncintiswano wabasomabhizinisi labancane kuwo-ke umnyaka wa-2025 lochitshwa ngiyo-ke inkampani yahulumeni inkampani yaka-Selcom ngekusekelwa-ke ngetimali ngilo-ke libhange lelikhulu ka-FNB naletinye-ke tinkampani lisekela wona-ke lo mncintiswano. Ingwenyama iphindze yabongela nalabanye besomabhizinisi labancane labathole yona-ke imihlomelo yaphindze yaveta-ke kuthokota ukuthi bebakade-ke babanengi bosomabhizinisi bakade bangenele wona kulo mncintiswane kulandzela ukuthi bebakade-ke bangetulu kwemakhulu-ke lamane. Silo ingwenyama inkosi Mswati wesithathu sibonge kakhulu ukuthi leli bhange lichubeke ngokusekela lona mncintiswane bosomabhizinisi labancane waveta ukuthi kubalulekile ukuthi labo-ke labakweta imali-ke evela kangwane noma wona-ke emabhange avele-ke abasekele bona-ke bosomabhizinisi labancane kute-ke lokhu kutawusita ekutheni kuthukulule wona-ke umnotfo welive. Bekunene umsebenzi lonjena lona wanamuhla uyabinda imandla lakaSelco libambiselene imandla neministry basebenze kakhulu umsebenzi omuhle umoralize kuthinta osomabhizinisi lena inhlanhla-ke babona bosomabhizinisi labavile basabela kwathi nakusibeka labo bosumlwane labangajikijela esivivaneni nemvala babonga sive ma-sponsors nwabonile lapha intumbi yawo sivile kwekuthi labahamba embili i-First National Bank lepo-ke wabonakala kungashosi labanye akukabonakalile umqoka-ke nelive libe semva kwenu esikhathi sonke lilisekele ngoba siyadinga ukuthi osomabhizinisi ngamunye bahlangabetana netinqabelekwane lento letitsite baswele ngalesinye isikhathi ukuthi batisolva namani leto tinkinga empilweni. Losabambe kuba mvunankulu welive leSwatini Chief Dlalihlaza ubonge wona silo semhlaba ukuthi siyachubeka ngokusekela kubona-ke bosomabhizinisi labancane uphindze waveta ukuthi kulamalanga ingwenyama bekade-ke vakashela lonke ilive lakangwane lapho khona befike kutsate bona-ke bosomabhizinisi labancane ikakhulu bathole kusekeleka ngato-ke timali te-RDF i-Regional Development Fund. Namuhla ingwenyama ihambe lonke lelive selicedzile lonke tifundza ikhuluma ngetindzaba Rural Development Fund school lapho khona beyibusisa imisebenzi emaswati lasungulile imisebenzi nesikhwama sayo ibube emhlaba lesisetimu letinkundla school. Umphatsi walo leli bhange le-FNB uvetile ukuthi basata kuchubeka basekele wona-ke lo mncintiswane
ngoba bayabona ukuthi lokhu kusita lona-ke live laKaNgwane. Kanti-ke uvetile ukuthi bayawubona-ke imehluko kusukela bacalile-ke ngokusekela ngetimali wona-ke lo mncintiswano ukuklomelisa bona-ke bosomabhizinisi-ke labancane eveni laKaNgwane. Lo mnyaka lona uletha injabulo nentokoto lecicimako kithi silibhange njengoba sigubha iminyaka lengama-30 sefika kuleli ngeminyaka wa-1995. Kusukela ngalo mnyaka solosi lubeke embili lusito etinhlelweni tekubhanga letihlose kubambisa bosomabhizinisi bathuthuke. Silo Ingwenyama inkosi Mswati wesithathu siphindze-ke sakhuthaza labo-ke labangatholi-ke imihlomelo ukuthi bangaphelelwa ngemandla bachubeke-ke bafake-ke emandla emabhizinisini abo. Waphindze waveta ukuthi uyakholelwa ukuthi-ke eminyakeni lodako nakubanjwa lona mncintiswane atabe-ke amaningi emabhizinisi langenele wona kulo mncintiswane wokuhlomelisa-ke bosomabhizinisi labancane eveni laseSwatini. Lobika kwendzabeni temsakato i-Channel yaMaswati kubika Gary Carlos Nkamanzini. Inhlangano yabothishela sinathi sithi bothishela inhloko noma-ke bona abaphathi betikholwa kumele ukuthi bakhethe ukuthi bakuyiphi inhlangano emkhathini wayo inhlangano yabothishela sinathi kanye nenhlangano yabaphathi betikholwa i-EPA. Lokhu bakuvete namuhla nabakhulumisana netintatheli baphendvula indzaba leseyisabalele kokuthi bakhulumisana kabi nenhlangano yabothishela noma-ke nenhlangano yaboprincipal. Sicela onke emalunga ethu ikakhulu emalunga asasa, because we are aware ukuthi they are kukhona laba double registered, labanye bana EPA labanye bana SNAT. Sicela ukuthi onke emalunga ethu la kusasa they should make a decision. Nangabe kuvela kokubili sicela lokho ukuthi you are not going to get ema services ku SNAT with effect from 1 December. Anyone lo tawuchamuka nje anako kokubili sicela ukuthi ba decide they are not going to get any services from SNAT. So emalunga ethu sifuna ukuthi akube ngemalunga ethu abonakale ngendlela lefanele, and they amalunga ethu they understand ukuthi kufika kwenyonyane nayite esikolweni isuke to resolve I dispute so that ingagcini ifika ikhuphuka sekusala emsebentini kungasebenteki. We always get to a school sifuna ukuthi kusale i-environment kusebenteka la sikolweni kubete lokucabana kube nekuvana. So siyacela nje ukuthi wonke umuntu as understand indzaba yokuthi we have threatened anyone kude umuntu esimthreatenishile thine we have got no reason to threaten them, but if our existence threaten them let it be. Akube kwabo lokho, but ilitiko alingati khanzi selitibhoca nalo kule issue le i-issue ya EPA na SNAT. Mabhalane lomncane enhlanganweni yabothishela Mxolisi Ncamphalala uthi indlela lamagama lasathatheka ngayo lawa lokuthiwa bekabhekiswe enhlanganweni yabaphathi betikolwa akasiyonani ngale ndlela labathatha ngayo bebaconze kukusho ukuthi abangeke baze bahambelane nekwekuthi baphathi betikolwa balele bona bothishela ukuthi bayeke noma-ke emalungelo abo avakale. The context it is directed specifically kule tikolwa lapho nakunalabo thishela labakhulu labakasimo sekungasebenteki ngoba na i-ungovernability ya exista, and the unfortunate part ngiloko ukuthi ungovernability besibukwa kwangathi iphozwa bothishela kan le ungovernability lokwenza tinto letiphambene naletinto letibekiwe liyetiya ugovernisha ukuthi thina siya operate kanjani etikolweni ibese yendiwa ngilabo thishela labaka EPA in most cases. So the new condition and ungovernability. And then when we are saying we are going to deal with that situation, we are basically saying sitawukhona kukhulisa i-capacity in terms of understanding ema right awo ema bothishela ukuthi nangabe le ungovernability khona ikanje, they should rise above that by ensuring ukuthi they make sure ukuthi umuntu uhamba kule nyanga. It may be viewed ukuthi besikhuluma nge-ungovernability ukuthi sitawenda kungasebenteki. Thine si exista solidly
udefender ema-interest emalunga ethu. And kuma-cases lamaningi lesiye kuwo thina etikolweni, siya with the intention to mediate, because at the end of the day sifuna create an environment le-harmonious. Masipala welidolobha laseMbabane uphume eMakhangala wangena khona-ke edolobheni laseMbabane waphenyulula noma-ke afuna loko lokungahambisani nemigomo noma-ke nemithetho lokumele kokuthi kuchutshwe ngayo lapha edolobheni eMbabane, kufaka ekhathi kubuka ukuthi bonke abantu labathengisako banayo yini imvume yokuthi bathengise. Masipala welidolobha laseMbabane abambisene nemaphoyisa eMbube naletinye tinhlangothi elisebenzisana nalo leli dolobha bebakade baphuma eMakhangala kulo ke lidolobha laseMbabane kubuketa kokuthi engabe labo labasebenzisa lona lidolobha basawugcina yini umthetho walo. Lokho kufaka ekhathi ukuthi bosomabhizinisi banato incwadi leti bagunyata ukuthi bathengise kule dolobha, labasebenzisa umgwaqo basawulandzela yini umthetho wawo umgwaqo. Kanjalo nalabo labachuba tinqola tekutfutsa sive ukuthi engabe banawo yini emaphepha labagunyatako. Umchumanisi wesive nomasipala welidolobha laseMbabane umnumzane Lucky Thabethe uchaze kabanti ngalomsebenzi. Masipala waseMbabane abambisene nemaphoyisa emaphoyisa ke eTagang 2 kunemaphoyisa lawa labuke loku criminal bese kuba nemaphoyisa aka traffic. Sibese siba nenkampani ke lethunywa ngumasipala ukuthi isimanagele irank baka QRS. QRS yena ubuke bomake labadayisa ngisho njalo bomake nabo babe labadayisa kuma vendors khona la rankini. So lesikwenta kona namuhla ahead of the festive season sizithe nje asesingene erankini nasemarket ngale ngendasi kwamasipala. Sithi asesibuke kumbe ukuthi ngabe kusebente kanjani yini ubucala lobungahle bube khona kukhona vele lokutholakala sathanza kuqala kepha ke tinkhomba tiyasho ukuthi cha umsebenzi mkhulu njengoba nibona nje QRS lana uhamba uyabuka bomake kusema permit akanjani lokutholakala ukuthi kumbe ipermit yakhe iexpire akusho ukuthi sizitafula lakhe akaligoqote asuke yini sithi nje akathole indlela yokuthi avele efastelweni ngamasipala ayokhulumisana naye emasipala ukuthi ingabe utawubhadala nini njengoba nathi onke ama permit abhadalwa kube sekubangilaba ke bemakhumbi emaphoyisa ka traffic nabo babuka i roadworthiness yatota imoto ngekhathi erankini. So i operation lebukeka ukuthi ngathi vele umsebenzi lomkhulu nasisuka la sishona ngalebo industrial site sibuka nabala bakheni kacelo kwemgwaqo ngoba nakhona lokho akavumeleke ekhathi edolobheni akusike lokho kuphela kumbe ukuthi engcenye ngisengilomunye lohamba ekhathi erankini engcenye ekhikhini so kutholakala nelidweshu lensango nani ukhanza silabanye vele baphethe wona ema weapons labanye beta nje la dolobheni umuntu atele ukuthi yena uto pickpocket noma ke uto weba tincingo tebantu emakhikhini so sizama kulwa nabo lokucala lokho. Thabethe uvetile ukuthi bangumasipala welidolobha laseMbabane basawuta uchubeka nalomsebenzi. Kubika nento bekuthabethe nizabente channel eMaswati eMbabane. Dubsebal Shop leso sitolo sabuchwepheshe kulapheni ngesintfu sesineminyaka lengama-70 sisita tindimbane tebantfu ngekugula lokuhlukahlukene. iDubsebal Shop itsengisa lonke hlobo lwemithi yetihlahla temvelo sisita kwelapha nati tifo letilandzelako: sifo semathambo, libhande, tifo telicansi, tilonza esiswini, sidliso, emajiji, luhlanga kanye nalokunye lokunyenti. Uma siuzame konke wehluleka vakashela tolo letfu kaManzini ngaphansi kweManzini Market eMbabane eDanset Building simunye ngase-Bus Rank Nhlangano mabukane ne-KFC kanye nasebuhleni ebuhleni Mall shop number 8 kwati kabandi shayele ku 2505 4806 noma usithumelele umlayeto ku info@dubsgroup.com noma uvakashele ikhasi lethu www.dubsgroup.com. Dubsebal Shop, traditional values, modern principles. SS Tracking Solutions. Come to us for all your mobile tracking and recovery. We offer fleet management, anti-theft systems, fuel monitoring, armed response units. We also install dash cameras, mobile DVR, two-way radios, PTO sensors, and many more.
For more information, contact us on our 24-hour emergency line on 7808 1744 or 7677 or send us an email on sstrackingsolutions@dreamnet.co.za. SS Tracking Solutions, your eyes in the sky. Sibongele Ngwanele Muhle, simukela kakhulu losanza vula umsakazo channel eMaswati. Sibonge losolo ahleli kanye nathi asichubeke netindzaba Ngwanele Muhle. Mengameli welive laseNingizimu Afrika Cyril Ramaphosa sawubekwa ukuthi abe ngusihlalo wenhlangano yemave lasendasi nesifundza sase-Afrika kwesikhashana. Lokhu kulandzela ukuthi sihlalo libe kakhona lokumengameli welive laseMadagascar abaleke kulandzela umsindvo lochubeka kweveni lakhe. Kulandzela ke kona ke kubhikisha nebudlongdlong lobekhona ke eveni laseMadagascar khona ke emavikini lambalwa landlulile lokwaphocelela ukuthi umbutho wede kuvikela kulela live sala ke uthatha wona ke umbuso ngendlovu yangena kwaphinze kwaphocelela yena ke Rajoelina lebenganguye ke mengameli welive laseMadagascar ukuthi aliflathele ke lela live. Rajoelina ke bekanguye ke mengameli welive laseMadagascar aphinze abe ngusihlalo kuyo ke inhlangano yaka SADC. Lokuhamba kwakhe ke Rajoelina ngekuphephisa impilo yakhe kube seke kuphocelela lenhlangano yaka SADC ukuthi livele eMadagascar balimoke ke malungelo ekhola yona ke inhlangano yaka SADC. Lokho ke kube sekuphoceleleka ukuthi Cyril Ramaphosa longumengameli welive laseNingizimu Afrika lebekalisekela lakhe ke Rajoelina sala ke athatha kube nguye ke sihlalo lomusha wayo ke inhlangano yaka SADC. Lokho ke bakwente ngako ke kulandzela umthetho ukuthi uma ke yena sihlalo angasekho lisekela lakhe ke kufanele ke libese ke liyathatha libe nguye ke sihlalo lomusha. Kanike lenhlangano yaka SADC ikeke yabamba wona ke umhlangano lapho khona itsingitheke dona ke tindzaba letiphathelene ke nawo ke emavela ngaphansi kwayo ke lena nhlangano. Kuwoke lona mhlangano bayitsinzile ke indzaba yelive ke laseMadagascar baveta ukuthi budlwangdlwangu lobuba khona ke emaveni akusiyo ke nani info lenhle uma emave anato ke tinkinga akahlale phansi ke aticatulule ke leto tinkinga. Kanike kuletinye letichamuka khona ke eveni laseMelika mengameli welive laseMelika Donald Trump uvetile ukuthi live laseMelika ngeke ke libe ingcenye yawo ke umhlangano we G20 lokubheka ukuthi ubanjelwe khona ke eNingizimu Afrika. Uthi ke lokhu kutakwendeka uma ke live laseNingizimu Afrika lichubeka ke nekubulala wona ke emabhunu. Mengameli Donald Trump uvetile ukuthi kude ngisho namunye labatamthumela ukuthi abe ingcenye yayo ke lona mhlangano uma live laseNingizimu Afrika solo lichubeka nalokuhlupha emabhunu. Mengameli Donald Trump akacali ke kuveta ukuthi emabhono ayahlukubeteka khona ke eNingizimu Afrika kwaze ke wafika isikhathi lapho khona abavulela umnyango ukuthi akagibela ke tindiza ede khona ke eveni laseMelika lapho khona atofike ke aphatheke kahle ngoba khona ke eNingizimu Afrika ayahlukubeteka. Lobika kwendzabeni channel eMaswati ngingiLawrence Mathunjwa dithombe sihlanganise khona ke ka SABC. Bantfu labane baphuthunyiswe esibhedlela kulandzela ukuthi imoto uhlobo lweveni lemhlophe lebahamba ngayo lungene emfuleni wasemzimnene kaManzini. Ngekusho kwalotibonele uthi le moto beyingahambi ngesivinini lelisesitulu. Bayasola ke ukuthi kugicika kwayo noma kungena kwayo lapha emfuleni kubangwe ukuthi ilahlekelwe ngamabhiliki. Labantu labane bebakatheke bagibele yona ke imoto ehlobo leMahindra esikhani kumshayeli wayo ke ehluleka kuyilawula yade yaphuma ke emgwaqweni yagcumukela kuwe komfula lo lapha ke kaManzini ekuthiwa ngumzimnene. Kanti kuthiwa le moto bekade ke iqhamuka khona kudo ke Tibane lapha ke eDule Central ibhekise khona ke kaManzini ke edolobheni. Kanti kuyasolakala ukuthi le moto kilahlekele ngoke emabhiliki esikhani lo mshayeli ehluleka kuyilawula. Kanti kuthiwa labantu labane bekade bagibele yona ke imoto baphuthunyiswe khona ke esibhedlela. Ngibo ke belisito ke lecala kulandzela ukuthi kuyabikwa ukuthi labanye ke bakhona balimeleke kakhulu.
kodwa kuthiwa kude-ke loshile-ke emhlabeni kuyo-ke lena ngodi bathole-ke imihuzuko leminye-ke lemibi-ke yayo. Sibese-ke sikhulumisana nalomunye-ke losebenza kuto le toilet lapha-ke emanzini emzimnene loyibonile-ke le ngodi-ke nayenteka. Okay, I was outside then I have seen a car came from up like around central. Then after that I heard it's lost control. Then the car went to the river because he lost the control and it was busy weekend, you see. So he tried to save other life instead of hitting the other car. So he took right way and wall fence, broken wall fence. Then the car went to the river. How were the people inside? The people was bad injured. They rushed to the clinic. Yeah, they were. Then the ambulance and fire people came and rescued them shortly. But no one died or what? No, right now, no one died. Okay. Yeah. You saw the car. You saw the accident happen. I have seen that. Okay. Yeah. So, like, was the car speeding or something? No, it was not speeding, but he was coming from up, so going down. So because he lost the control, so that was how it happened. Okay. Osman uthi kuyabonakala ukuthi umshayeli bekade kashayela yona-ke lena moto lethule yona-ke ingodi wetamile ukuthi-ke angashayisi-ke letinye-ke imoto laphambana nato kungako le moto bese segcina-ke ingena khona-ke emfuleni. Lubika kwenzabenti emsakatho channel eMaswati kubika Gary Carlos ngikamanzini. Umbutho wetekuvikela ubambe amavota lamane lokusolakala ukuthi anesandla ekubeni timbuti bese bayatiwetela-ke eveni labomakhelwane. La umbutho wetekuvikela ubambe lamavota anetimbuti leti123. Kwebiyo kwayo imfuyo kubonakala kunyuka kakhulu lapha eveni. Lokhu-ke kulandzela ukuthi umbutho wetekuvikela sewubambe amadvodza lamane lokusolakala ukuthi anesandla ekwebeni yona-ke imfuyo. La madvodza atholakele-ke nato-ke timbuti letingalinganiselwa ekhulwini ne23 123. La madvodza lamane langalinganiselwa eminyakeni lingama24 kanye ne35 35 atholakele-ke khona-ke emkhathini wakaGobuyane naseGamula. Athetekela amadvodza nakabona wona umbutho wetekuvikela azama-ke kubaleka waseke umbutho wetekuvikela udubula khona-ke etulu abaxwayisa. Lamadvodza-ke lamane agcine-ke abanjiwe ngaleyo ndlela. Kanti-ke kuyasolakala ukuthi leti timbuti tetshiwa-ke live lonke bese-ke tiyalayishwa khona-ke emotini elihlobo leHonda Fit timikiswe khona-ke eveni laseNingizimu Afrika. Umbutho wetekuvikela sewucele-ke labo labalahlekelwe-ke ngiyo-ke imfuyo yabo lokutimbuti ukuthi bete-ke kutohlola ukuthi ngabe kude yini timbuti tabo kuleti-ke letitholakele. Umbutho-ke wetekuvikela ubese-ke uyathembisa ukuthi utochubeka-ke alethe kona-ke kuphepha nekuthula khona-ke eveni. Wase-ke umbutho wetekuvikela uyaveta ukuthi utimisele kwenta siciniseko ukuthi liphephile-ke lonke live. La madvodza-ke lamane abese-ke ayathathwa amikiswa khona-ke emaphoyiseni lapho khona atobese-ke abhekana nawo-ke emacala awo. Lobika kwenzabenti channel eMaswati ngiLawrence Mathunjwa. Kanti-ke titfombe sitihlanganise khona-ke emnyango wekuchumana khona-ke embutho wetekuvikela. Iqembu lembabane yeSwalo selisukile esicongweni sendlebe ye-MTN Premier League lokulandzela ukuthi leli qembu liguqiswe liqembu le-Ezulwini United ngeligoli elilodwa ecanzeni. Kwenzo kuhle Khumalo lodlalela lona-ke licembu le-Ezulwini United wende siciniseko-ke namhla ukuthi licembu lakhe lwagweleka-ke omathathu emaphuzu malithola entulu-ke nalo licembu lembabane Swallows emidlalweni lobodlalwa khona-ke enkundleni yetemidlalo eMavuso. Licembu le-Ezulwini United litholeke yona-ke ipenalty. Umdlalo nje sodlale imizuzu lengama24 uyavalelwa-ke ekhathi nguye-ke kwenzo kuhle Khumalo lokwende ukuthi leli cembu-ke ligcine-ke lincobe ngalo ligoli linye ecanzeni.
libuyile ke licembu leMbabane Swallows lifuna lona ke ligoli ephana ke inhlanhla beyingekho ke ngakubo lokwende ukuthi lona mdlalo ke ugcine uphethile ngalo ke ligoli linye ecanzeni lokubese ke kwenta ukuthi licembu leMbabane Swallows likhweshe ke khona esicongweni sayo ke lenandzebe kulandzela ukuthi libese ke alisachubeki noma liyema ke kulawo maphuzu belinawo kanti ke kuleminye imidlalo ledlaliwe licembu leGreen Mamba liphumelele ke maligucisa licembu leUbombo Sugar ngeligoli linye ecanzeni ligoli layo ke iGreen Mamba lishaywe nguye ke Pupu Sikhonze labaceza nje kumsayina kuwo ke emaviki landlulile kanti ke lo mnye umdlalo kube nguwo umdlalo emkhathini weManzini Seabed kanye ke nayo ke iManzini Wanderers licembu ke leManzini Seabed likhweleke latehlela kulo ke licembu leManzini Wanderers ngemagoli lamane ecanzeni igoli lecala layo ke iManzini Seabed lishaywe nguye ke Mayibongwe Mabuza umdlalo nje sodlale imizuzu lelishumi 10 minutes kwase ke kuthi ligoli lesibili livalelwa nguye ke Muzi Thabethe emva kwemizuzu lemibili nje alivalele yena ke Mayibongwe Mabuza uhambi ke umdlalo waya ekhefini kulingemagoli lamabili ecanzeni dithete ke Matibuya khona ke ekhefini Philani Mkhondo wavalela lona ke ligoli lesithathu layo ke iManzini Seabed ubese ke uyabuya Linda Msibi ulishaya ke ekhaya lokwende ukuthi emagoli ke ayo ke iManzini Seabed agcine ke sekamane lokwende ukuthi bawunqobe ke loyo mdlalo kanti ke kulomnye umdlalo benguye ke umdlalo emkhathini weThabangulu Celtic lebeyidlala nayo ke iRoyal Leopard licembu ke leThabangulu Celtic khweleke latehlela kuyo ke Ingwe Mabalabala kulandzela ukuthi liguciseke ngawo ke emagoli lamathathu ecanzeni lokhu ke kwenta ukuthi licembu leManzini Seabed linyuke ke liyohlala khona ke esicongweni sayo lenandzebe kulandzela ukuthi seline maphuzu nje lalishumi kanti ke licembu leMbabane Swallows solo limile lona kuwo ke emaphuzu layimfica lobika kwindzabeni channel eMaswati ngiLawrence Mathunjwa eMbabane. Sesifikile lesikhathi sempumelelo yakho Dr Prophet Major V ukulethela ingqayizivele yenkonzo ye-Prophecy Healing and Deliverance PhD Service mhla ka-12 December 2021 kulensonto lesiya kulo endzabeni yensinziso esigodlweni kumathapha inkonzo iqala nga-10 ekuseni phatha umnikelo wakhona nga-8 emalangeni Dr Prophet Major V utabe anointa agqobisa abantu nge-oyili yemali nenhlanhla kube kabanisha manje kunati nombolo ungaphutheli ingako Maswati lamahle tanamuhla busihlwa asiphindze futhi sibuke tihloko taleti lethamba embili ngaphambi kokuthi sitiphethe ngalokuphelele silo semhlaba enkosini wesithathu sithi amabhizinisi amcoka kakhulu ekufundeni umnotho welive inhlangano yabothishela ithi bothishela nhloko kumele ukuthi bakhethe ukuthi bakuphi inhlangano emkhathini wenhlangano yabothishela kanye nenhlangano yabaphathi betikolo Bantu labane baphuthunyiswe esibhedlela kulandzela ukuthi imoto lebebahamba ngayo ingene emfuleni wasemzimleni ngamanzini. Dingako ngone lomuhle kubukela akube lokuhle etinhlelweni letilandzelako usale kahle. Bluetooth mode.